Mipum Siarnak atumpi laili, misen pi an punzai. Israel misen pi Paul chu anri asya in zanvar antap. Moses le Aaron para an punzai Egypt rama kanrak thi son tak ding. Chulau tale ramlaka hin thi son nung na athading na in. Zianga so boypa in hirama hin in tlen pi ngelcho. Rala kan thi thu ding kan nupi le kan fa te portla ral in an kai thu ding asi. Egypt rama kirsa se la thason lo ding mo tia anti. Chule pakhat le pakhat Egypt ram in throi kir tu dinga how tu kan thil pai antio. Chuteka Moses le Aaron chu Israel misen pi maya anbok. Chun kanan ram zau ding antla mi laki atelve mi pani nuni fapa Joshua le Jefune fapa Caleb chu Andri Asya toka anni pon antleki Israel misen pi ne na chun kamwa zau mi ram chu ram tha ngai asi boy pa chu kan par alung a oi asia chun ama in roi ding chonoi le khoiti zu in akhat mi ram chu in thleng pi ding in peding Churanga boy pa chu daudal tha ula chutok ram a ummi potla chu ti tha u olte in kan ne coding boy pa chu kan nen a anma hum him tu an khozing pol chu asiat swa thlu zo asi ti rim tha u tia anti asina in Israel misen people chun anma riang ri chu lungtau in deng that antum sikhal sela rin lau pia misen pi in boy pa hu ham tleu kha pon thlam tlun alang kha anmu misen pi ranga Moses thla acham chutika boy pa in Moses ne na hi minung pol hi ziang tik tiang so in naw tat ding anlaka mangbang za tampi katwa zo na in kaima rin sandu lawin ziang tik tiang so anum ding pulnat nat siat katlong ter ding kasiat swat lu hiding anma na ki len deu le chak deu mipun pakhat kasem ter ding nangma hi anpa nasiding tia ati chuteka Moses in boy pai nena nangma cha na khuam in himi pol chu Egypt ramisin narak swa pi mi ansi naminung pol par thil na twa mi hi Egypt mi pol in anrak muzau sikho hiram a ummi nena ansim coding boy pa nangma chu kan nen na ummi nangma mero chu kan tluna chol taratin langna in umpi zia chu hiram minung pol in an thaizo chu tluna suna mero zo zana maisa tom in throi ring theu hi an thai thu zo mi sifon chubang tuk nu na minung pol na tat thlu hai asia chun na min alo thai tu mi phun mo in an pachen in a minung pol chu atiam chia mi rama athleng pi thailo ramlaka athat thlu hai asi tia an lo ti pang ding boypa nang chun thinheng olmi kasilo dudot nak nei mi kasi rinsan tlak kasi sual nak le daudal nak ngai chiam tu kasi pupa sin sual ronga santum san li tiang ante sin fa pol tol lo ahrem tu kasi phone ti narak ti ve khan mo boypa nau ham le na thil ti te nak chu run lang ter ola in tiam chia mi chu kim ter ramo Egypt rami answa thokisin tuisun tiang nangai chiam hai bang tukin athuk mi le athleng oda lo mi na du don nakin hi na minung pol chu ngai thiam ram hai o tia zang fa adil chutika boypa in edil bang tukin ka ngai thiam hai ding sikhal sela anung mi pathian kasi kasun loi na khu ham in leilung chu akhu thlu ronga kamin in thu kalaukam kanan ram anlutika himi pol chu zauman nung mi anum loading Egypt rama sise ramlak neron sise mangbang za katwa mi le
kasun loi nak tleu var chu an mu the ko na in run san lo I in zum du hrim lo kaima son vai som le vai za in nik sak si an pu le an pa ne ni ka kam chia mi ram chu an thleng hrim lo ding asina in kasal pa kaleb chu arwa nak phundang te asi I achin lungza te in ithlun asi churonga avazo mi ram chu ka thleng ter ding I ate sin fa pol in chu I ram chu an chau ding amalek mi le kanan mi pol an nak phai ron tla chu an ta asiding thai sun in nandung nan let pai I tipi sen lam zo in shramlak nelron a nan fe kir pai tia Moses chu ati boypa in Israel mi rem boypa in Moses le Arun hena ziang tik tiang so hi mithalo pol hi kapara an phunzai ding an thlo Siarnak hi ka thai tam tok zo churonga an nena anung mi pathian ka si I siat cham in thu kalokam kan hen I nan dil vek chak chi in nan para ka to ding boypa asmi kai ma in ka tong zo nan thi ding I hi ramlaka hin nan ruak pol chu thlek dar thlu an siding kapari nan phunzai ronga nan laki kumkul tlun minung zo man khanan ram nan thleng lo ding hi ram chau dinga thu karak lo kam masina in Caleb le Joshua shelo pakhat man nan thleng lo ding ral in kan fa te pol an kai thlu pangding nan ti asinan chui I nan fa te pol reng ri chu nan du lo tak rama chun ka thleng pi thlu hai ding I an rama achang ding nani chu hi ram laka hin nan thi thlu ding nan za ten nan thi thlu hlan lo nan fa te pol chu hi ram thinga hin kumsom li sung an wak vai ding I chuti chun nan zuam zam man an tur ding kadan ram nan wazau nizat nikhat aya kum khat ni nisom li ranga kumsom li sung nan sual man nan tur ding I kaima daudal a harzia chu nan tai ding kaima daudal tu mithalo sen people nan par hrimma atlung I frem nak pol chu katlung ter hrim ding tia set chamin thu kalokam asi hi ram thing a hin pakhat man luat lo in nan thi thlu ding boypa kaima in kasim zo ati tia nan simpai tia ati Moses in kanan ram thling thlading I atla mi roi tu pol in thusia an simronga misen people boypa I par I an phunzai zia nak chu asi churonga Moses I atla mi roi tu pol para natsiat athleng I an thi thling thlatu minung hlai ni sunga Joshua le Caleb long anung kanan ram ne antum Moses in boypa tu simi mo chu Israel mi nen I asimtika napi in antap chule athai jing chu tlang parama anung fe I kansul zo ngai si atu chun boypa I intiam mi ram a kan fe thlang ko pai anti asina in Moses chun zianga so atu khala boypa I thu chu nan thlun du lo ziang man nan si chong lo ding fe la u boypa chu nan nen a lo I nan ral pol in an lo ne ding Kitoka amalek mi le kanan mi thon nan dau ok tika nan thi thlu mai ding boypa I thu thlun nan du lo ronga anma chun nan hena a hrim lo ding ati sakal sela fe antum tho asina in boypa I thukam kwang si se ama Moses si se andrea mun I sin an poklo chutika chutoki arak ummi amalek mi le kanan mi polchun anrak nam hai I anrung ne I harman khwa tiang Israel pol chu anrun doi Mipum Siarnak atompi laili